pale ga iz nosa. Sad ću to pojest, boke. Aha, what the fuck. Ma ne znam, nije mi jasno to. A tako svako malo dijete razmišlja. A baš smo primatni. Ne znam, nikad nisam pojeo, nikad nisam niti htio probati. A baš je bilo delikatesno to u vrtiću. U vrtiću je tako delikatesno to bilo, ali si na kile jest. Jeo, dok sam jeo u cijelom boravku, izrigao sam se. Kao što ti loše, ne. Ne, njemu je loše, njemu je u glavi loše. Znači ima maneštru, far za jesti, on jede baleg iz nosa. Mislim da je izvadio iz nosa i stavio u taj far maneštru, šta god da je bilo. Tu sam se izrigao. Mislim da je cijelo vrijeme dok smo jeli je... What the fuck? Oh my god, to je tako užasno. Mislim, sada, evo mi je došlo u glavu, sad sam se sjetio da je, mislim da je iz nosa stavio, ili je uzeo jedan zalogaj na žlicu, onda stavio u žlicu ili je stavio u maneštru i to pojeo i izrigao se. Wow! Doslovno sam se izrigao, izrigao sam se.